Arngut ki MLA ke NPP Riboy berkentup ubah sustenance sotun MLA Jirang berubah damun bat lamre MLA ke Umroy mentah kasngi kala syapun ku buram ki nongilam ki NPP jog Riboy district. Ya ketik program berpenkut buram mi kita ki arngut ki MLA jong ke NPP lepen long hanong po parish hall hakabala dan lang. Hakati kasngi ki kentup ubah Jason Maulong MLA Barim ke Umsning, ubah Victor Rani MDC ke Jirang, ubah Alar Karbuki MDC ke Umroy, ubah Clement Maulong Presiden ke NPP Riboy district, ubah pendap lang walang Presiden ke NPYF Lambert Shibun kinong trejong ke parti NPP Riboy district. Kanong rem kawala pelong ikinong kitkam ke NPP ke Riboy ban penko buram ikiti ki arngut ki MLA ke parti kadi hadin bikilala banjob dan buram hi konstituensi bikiakun bat kabala penkemen ikinong kitkam ke parti hapok district hi burok away. Lingba jong kani kejeng penko buram nakaliang kinong kitkam ke NPP Riboy kilala banai buram ikiti ki arngut ki MLA ke parti dakabagi ai sobhat ki jar rindia ba kumjur ki khusnam sa jengkin mau bakum kinong mi khmat pai ba kindang la ban tre shitom nak benta ban wanra ke jingkala om tahi konstituensi bagi mi khmat Henry na benta ka jelahi burok away tindak kalian ke jonga wa ban ai kulai kirpang ikini ki argut ki MLA iba sosne sotun bagi daman ban lamare India wa bakinya donlang bat ini kinong kitam ki badon bila trai shudham ki ai yang ta kamet mesin bud pagabor ini di port wilayah ini senam wilayah di kwa ba kun ai yang kata kamet mesin di bagi nangla dan tre susu dan Indonesia kemana ketiga no paiski ketiga program menta jo kini ki anu ke mele bagi yo facility kila yo menwana yang ta kanang buram ndi tang mata district pemtam menta ni seng NPP wanum do jingkermen nagaleng jungi arut ngini dan lang bapi gibdom kita kinong yalam ibadan hal-hal ki konsensi bangkit ban ba bat ban ay ke buram yang ki pat ba jong ke district ke jungi ka jingjop ke jonga kade ka jingjop ke jong pi hero baro lamar ngangawan ne ban job ndere nga job tang ban taga umrah konstituensi hot ngabi ban tre sitom lamantang konstituensi ke jonga kumbaki ang ngapan biang swa igi kon ikti la jong hari na dapat ngimpit pat igi perlok prajor tengani ro kolong kumjo kumtai ngan penbiang pemha ya ke umrah konstituensi ke jonga hiro bad hiro ya baro gawehi ya ke Riboy district ngin persang kat ibori bala jonga ban leba ban penkiu ya ke ne Riboy beritem ke jongi baro